Me say Kwaso. And I'm saying Kwaso. Ah, Kwaso is Kwaso. I didn't do back. I'm a far from. No. Obama na no go from Betty Ayebu. So what? Some I asked him for my did. No man was saying that do be here. Hey, Nana. Did he come what Nasi? DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afrika siabono enchiremu enyi. Ghana mampeni John Dramani Mahama esi amekesei. Ode tredua esi enkrata so. Atwante tenten atumi apa nipa mako edu 10. So mkonkwo jinemu emfama aswafo makwada o my Ghana mantam no enyina no mekire 10 regional ministers. Se betimi abono maga cheche ne kanko no. Eni betimi akon kanje pam. Ne letter Ghana mampeni John Dramani Mahama twere no. Rewa kopie mu se ne mase bedwa speaker of parliament Aban Kent for Sumara Baben no omomade ne wanti. No wa chechire mu aswafo abo mu den so. Wo mu di bre na afenso adwumade a wo mabɔ ɛno mo document akodo mo krata asɛm. Suku ahodo wo makwa nyina de ho krata nyina de aka ho a speaker of parliament beji ne nyina no wakenkan no wa hu ne say yes enipa wei. Wonom se fata se beju matum. Akwaya asafo my Ghana eye mantam ne nyina danom na Ghana mampani e kire mu sem sa na moto betumi abo ne susu opese oboa na o maga kire ne kanko no konkan no metumi konkan ye pam na nipa do Ghana mampani John Dramani mani obobo mu din no ye hwe din de dikan ikabo pre mantam me kire Greater Accra region no Elenda Okro on Ghana mampani abodi din se agene to awa yo soafo e wo Greater Accra region da tosu mienu okopie mu e watifidi mantam me kire no den region so a eye Ali Adolf John okwakwada eye Northern region anosem Northern regional minister afenso eye Hotel regional John Kwadwo eye Japan John Kwadwo Japan Hotel region on na ekwo honom afenso eye Framatem voter region nom eye James eye Gonu on okwakwada eye voter region no anom Eastern enso eye Reta Akosua Agyei awate okwakwada wonom anom ena North East enso eye Ibrahim Tia Ashanti region Dr. Frank Amwakwahene okwakwada Asante Mantam no anom efinso Upper East akamugri Donatos Atanga ahamfa edinu ebiem ewo Upper East akamugri Donatos Atanga oko Upper East region ahafo enso Charity Cardinal ana Gardner Charity Gardner okwakwada ahafo Mantam no anom Savannah nso Sarisu bi ewulbi aha me set mu biem Savannah Sarisu bi ewuribe ona kwakwada Savannah Mantam no anom na Ghana mampeni kirem se sana moto betumi aboa ma Ghana chechire nom eni metumi konkan ye pa ma o my Ghana nso yetumi akwayanim ewo empunto emum na de yakase bobo wura mu awa santimanta bi sa santimanta mu fuosem na wo hwo pani pa o bada asantimanta na no sa santimanta mu eswafo am na den ade Dr. Frank Amakohe no enti mu hwe betumi abo adwuma ma santimanta mu etumi konkan na de cha gemre echechire nsemu ade che DL kasebo emuchire mu no enie youth ni na dawson enti se yewura John Dramani Mahama oyi Dr. Amakohe na ye ne kwan so ano no esan se what emabunu no ye how ase ne a emabunu ekomu ewa asetena ye asabre ye hunu wo o my Ghana mu oyi obi obeti ase mahwe ni dwumadie bebre obre ne ho ase sa na mi hunu wo se nipa de se nipa bi mre ne ho ase a okasa 1 2 a wotimi wo se nipa ye omre ne ho ase ba yewura Amakohe mi hunu so oyi nipa obebre ne ho ase na watie omanfo no susu na dia yewura John Dramani Mahama de be hye sasa woye no obetimi aye no kwan so okita dwempa yangu so okita dwempa na sa o man no dadwene eda no so sa we ni papa de aye ni yawo ba yangu anje so ba pribia kodidi a sa de yampene e wo so odwene wo man no odwene Asante region ho so obeye bibi ode ni ma papa toto akwam e ba ma yakoma atoye yam emfa ho ni so so bia na adwene no kwasa bi enyini kwa cha pani de enti ye refo say
so wadwompa de anka oba ankeye esan se oye babunu ni nti obeboa mampuntu nyuma bebre akoso e wa santimantem esan se bebre na aba bedi asante regional minister no enso so mpuntu nyuma no fom ba esan se we na ba babuna be fan se ye de nti ye ka kire na ono so ebemana kodru mampanyanim na mpuntu nyuma bebre akoso amaye wo asantimantem Ghana for the plan say obi obeye de obeboa yen keke eno wan ye hwehwe na omapeni jo mama no man na odina be ogine di anti na odina ye den odina ababre nti enu se ono so ba wa ba no so no o me support jo mama oba ba ye adwuma amana so o ye nyina ye ni asantememu de ye pene se do ba beboa yen ana Ghana so de ye pa ne se do ba beboa yen enti omapeni jo mama kwa wa appointing no wa appointing so mna beboa yen nti eni se ya ti ni din se obo no homode ni de sa modin mo na o de ba bo asanteman I expect a lot from him. He said, "Why you babunu? Until Bibia, you mabunu sem." Once a man so I had the minister will be one some young. Omuna ne and is what you can see. Anyway, I did so brene suru bibiani. What you are dinner to watch in a year. Any awoti ye ayadesia. One more asante matani na muchire musem. Dr. Frank amakwa hina Ghana man penebo ni din sem. Onkoye Ashanti regional minister no omohwe ne said ya nemfie ne tie na ya babunu to betumi aboa mpunto atimi apa yesa kopie mo ewa pie matem ne ebisa ade sia mo ho no mosem Ghana man pani dwandramani ma abon ho moden atimi apo ye maame ne din de rector Akosua Agyei awate ne din se omeye apie mantem suafo ne nsem wei apie mantem ade hye moteye no musom sen omuso din nsem sei esom de ye kasebo Rita you be a bonny woman pa. A man is have a presiding member. Now so show be a teacher anymore. What be a assembly member. Now what a presiding member. Rita making you human perfect. Many because a my politics a buya bufia. Rita on let the president down that. I'm saying the meaning pass Rita Beku Agency. Going to put up, she's going to work for us, and we expect a much of her, things from her. We have a lot of challenges in the Eastern region. So she coming from the region and know the problem of the region. I believe that she's going to put much effort and then develop the region. Both speak about it, against it, that we need not to have illegal mining concession in the region. So where she's coming from, we don't have much problem with the illegal mining. But where she's coming to head as a regional minister, we have a lot of challenges in some of the areas. We are feeling to the president that should bring us a 24-hour economy so that everybody will get something doing in the region. As one job, 3 people is going to run in a 3 budget. That is so good. That people will get job doing and then the unemployment will be reduced. So and then the uncompleted buildings and so on. We are feeling to the president to complete everything for us. So because a Juma knew, and Juma on many mobile money was Ankame. And see a shame, regional minister near the baby Juma. I answer Membuna, Yabanias, Juma, because I say, why is no Mabano, we and as a phone or mono. Any awoti ye ayadesha one more pie matemum. And I want musem. Yama Reta Akosua Agyei awate die. Ni boni boso ani nto mo hwe nzo beboa pa efite boba ma ni mpod die e kankwa nanka enya adwuma mpo ese kakobra ne ye nanso ohia semnti yo yada masem ne kwakwa me ne ekopie mo ewa hafo matanim ene ebise ne ma hafofo ne sem mo so Ghana man penin watumi atena se aboya maame eye Charity Gardener din so no so meye ahafo matam no musuafo ede ensem ena mo waka ede fa ho name the power from school, senior high school, school. Even in those days, so Charity any power, what the idea sharing sound or try say idea the ye. So Benya be a film, so be a film and fan of the kind of volleyball, school to my team for any idea. By Charity community will be a or come money bomb, you didn't know Sabaya. Timmy bet my dim couldn't at school any William. Or buy ya bedu say, or Benyam Pempesoa, you do yellow. You can't philanthropist, papa. True definition of philanthropist, any charity commit. Said Madam Charity no born home, Modena. As was a fata say, what the beer, Sama is one her obetima hwenechi yaman na ya gidi so obetima hwenechi nyese wo yoba afo yete ye ho na ade ye ho enche pisa na so nkranse wo gidi o maame mu se de ete a omampanyin John Dramani mama emma owo mu ho awrohyemu papa o mamu a ne vice president ye oba no etimi wo sa gidi ni se ahokeka owo mama no sa honhom no bia wura Madam Charity a ebetima no so ahwe afo mantemu ye eyi ede amaye mani
mani agye amane pa because sister me na nante ba ku mienu bi mahu ni otimi ye no ka so obeye so obeye kan ya ase abontene so wo che nkwala ni books market and a pad da mu kata so ye wona nante a woni wotema o de esi kasa mpanyin no wonye yimu na ye binya ma ba ko se nya ma e ma mu di anim so that say nti nya regional minister yo ba ni bi bi ense no modern mo obon ho modern o ye adwuma o me hu se se ma ni di bi obetima ye adwuma ampa no na regional women organizer Eni a woti ye aya de hia one mo ahafoma tanem ena wanom e kire mu se na ye ma me ne den ede charity gardener de omutu so oba edwuma bebo no mbaye de party sesebe anomanam emu kire mu ene ye de asumwe ye nto akase ebo no eso ye to akase ebo ne so ne akọ mampani John Dramani Mahama akachi a na ya de one e ya kwanchefo mu da na himahemfo enim no edi nhyiamu omadwenjwe omanga na huye pa no mampani kire ma na huhia pa so obeto ne nsa edi afra na no mahemfu esanse na ya de oma request so mu behia ne se na ebe yom bebo na baso wonkunimdi a wedi ne ho na wo kiremu se ya de a meeting ekoso wa Accra International Conference Center esanse omampani office no ya de a omu renovate no na obona na hima hemfo no abaso ye papa esanse omoje eye onini ni team no ekwan papa so ema omo kire omekwan omo mfa so omo nye omo campaign se na ebe ya asumdue ebe koso ewo oman mu na ne entitiri krampo na omo di ahyiemu ni se omo beka oman ho asem no efa eye ahinsie ho ntokwa amani musu wo oman mu no a kire se ya de ehu hia pa se ye beso ano anya sa de a emboa oman no kra ye odin samwe etuja security briefings I've got after December 7th the issue of chieftaincy disputes has become a major issue. Anytime a chief passes away and a new chief has to be selected, invariably 2 rival chiefs or 3 rival chiefs suddenly appear. In the 1992 Constitution, it was decided from the unpleasant experiences of the past where government used to interfere in chieftaincy matters to leave the issue of chieftaincy completely to the chiefs themselves. That is the National House of Chiefs and the regional houses of chiefs. But then I do think that there are issues that come up, especially with the selection of new chiefs that creates security crisis. And so when law and order breaks down, government is called in to protect the peace. And so I think that we must work with you to see how we can prevent this from happening. I remember that at a point it was decided that there should be a codification of the lines of succession. I don't know how far that project has gone, but it looks like the issue of disputes is becoming even worse by the day than it was before this codification took place. And so that's an issue that I think we should look at. As I said, we intend to hold a constitutional review validation conference, and at that conference the intention is to put the work of the Fiajo committee, which was the initial work that was commissioned by President Mills, and then also the work that was done by the Chamber and Sabonsu committee, and not completely anticipated. And so for every country, after a while, there might become the necessity to make amendments. Ghana mampani na John Dramani Mahama. Yentu aka sabanse fonko piemu ewo ho enne mpatem. Na de hia ewo fra matem mani abre. Mika se na watwe mako ba miense ntemu ni. Ade hia mo fra matem ho no, omunya nso onum o. Enso ho nyina akwa atwe agesa ade hia ibra mo bre no enya sem kuma ne senti. Ama ebinim so anya adwuma wonom eye. Ontum se sa eye kofo gallons dodo na ade chini. Eko penso beton di twa manfo no ho no mo a enya sem kuma firi se sabe. Obi dwan wo no obi so enkwama ya de ma de hye bi edidi poto wo chese ho ni patam a enya asem kuma kram na Ghana Water Company Limited empani fa bekasa ekiremu sem oya oho kase apa e from mantem ho ene ni patam no nyina ne sem eyo mu siesie bia mo ye e wo peva ene ye mo head works ho no mo no ene ka ho bi e manam so ma de hye mo from mantem no enso ho atumi akwatwe na empani fa kase ekirem sem wonu mu guso e bo adwuma wadre atumi asiese on pipe lines ni nyina memo da wo se hwen na nsuo ni fam a aba ebe kontenten pa ma de hye no atumi anya supane bi atumi anom na de yakase wo moden ene ade hye a wonom go fra matam ho twetwe nkomo
ena wade mu kire mu se oh enso na akwa atwe no apa mo bra papa every sem so menya nsu panom wo mbe bra twa kwantenten saa bi mpo kire se eduba bi mpa enso amon no majeso mkoto pia wata nanso maga na team sese sika sem akoye boachi bi din na beto pia wata edi bia ye nkwan edi bia kwadwale de krati okoye anasa ba ne senti omdo to sira sem perform mo de na monan entimo amoto na nya ntentem na sese adwuma de entimi nko antem afiri se bra mo bra mpotem ho no mo no ono entimi entra se wa mra beto pia wata edi bia ye nkwan edi bia sele adware e wa mna nsukombe ku amdo mo tem se dabi senti e perform mo monan entimo amoto ebinu so asa gaze kirem se oha we na aba no enye na hye ase hono ma ayede se ho adehye no aka papa nso nwa ye din papa wano maka aka na so ya de mpanifo epebua endoma gaze kirem se ene onum yata Ghana mpanifo amka biegwom titu ne Ghana water company munyina mo naso mo madwumade every sem adehye ho no se de nsukoma no ayede hono mo no wano muntumi ntra ho emensuo so enkuma mo ntontwene kwane senti mama den na munyina mnaso mu adwumade afiri nsukom na no ayede papa ewo annipa temte muntumi ntrase mna nsukom ebetumi ekwo mo obagimade ye kase batwetwe nkomane ye boye homode se nkane no yense betumi aka na yade aso mnaso ne nakoye bwachi biden ekokobu kef ya pa na kira kwan ya pa yehu babia wafanti yento akase bo no eso ya to akase bo ne so ana printing press owners association ya boya homaden say kwan bia so ne behwe asankaja ye benya bibia pepa tom kama pa de ama ye nanso ene ama no ayaboachi bidin pa ayaboachi bidin ti ye gusu ahwe ase bibia betumi atodi nanso hode en emfa na yanto akase won so na yankwa yanim na yemfa yanifa nkire mu am ewa asante manten na adeja asante manten makasa na wanum ekire mu se anano a ozofo Ghana mampenin John Dramani Mahama ebo ni din se ne nko pie mum ewa appointment committee amwa masebedwam na oma no homa den se nka jaba ko bo adwuma wadre paka kwada o Ghana sika sam ano eye castle atoba force no ankanko bo fa ma Ghana ye sika sam ne man ko kanje pam na mra castle atoba force na aka ne eye majority leader okopie masebedwam no ene wagaze na o kire mi se ade ba ko hwe nim se betumi abo na o Ghana yetumi akoya nim titiriu efa ye kwan ho no eye ade beboa pa ye to no watwa akase kire mi se ukwa wiase afa na nyina mogito eboa siesi Magana yakwan bibia atumi kon kan yepa de man na so onum de ntia ebetena Magana mu atena na company fo betena se na wanum etumeto etwato onum kwa e Magana hyemebe enam Ghana kwante ponso yi wanum entimi entwato o kirem se kasa hodo a efiri bokana fa so efiri chichire benche be pia Magana mu no wanum ntumi ntwato na so Ghana fo ahyan hodo kopia ma no na anasa amahodo bi so a ye tumi twato mo gisika siesi amane tade ntina Ghana so yentimi engito ni bim na den sem we mu na de hya mo asante mate mo ya hyenkafo me kire commercial drivers na kasa kire mu se sana moto ebetumi abo Magana yakwa no yetumi asiesie nti so mbeji sika na bo adwumaden aboa mo de asiesie akwan de to no yenge mo kasa kire mu se beji sika na se to no ya fan siesie yakwa na mo ama porto sunu fi akwan mu dia e ba adwene sente mo nyito na mo na Ghana akwan no ne matumi ko kan efema man emu kire mu no enie part omo de ba enkeye because oman bia no ya the taxes na ye oman no enti aban ne so the road to ba media me ne ya adwene emumu no enkofo na ebekwa akodi omo nsem na ombehwe to ne so no eno na mesre ne se oman nani enko ma ye se ne ebe ya ibenya sika no ne de asiesi oman no ye ya adwen kyerɛ nse komo nsamfa to ne mla because oman bia the tax na ye oman na to no so eboa because Burkina ka atwam wa ha Mali ka atwam Niger ka atwam omunyina omo fa ne free yes ya ka akwa part omo de ba enkeye because oman bia no ya the taxes na ye oman no enti aban ne so the road to ba media me ne ya adwene emumu no enkofo na ebekwa akodi omo nsem na ombehwe to ne so no eno na mesre ne se oman nani enko ma ye se ne ebe ya ibenya sika no ne de asiesi oman no ye ya adwen kyerɛ nse komo nsamfa to ne mla because oman bia the tax na ye oman na to no so eboa because Burkina ka atwam wa ha Mali ka atwam Niger ka atwam omunyina omo fa ne free yes ya ka akwa omoji eto omoji tax nti yesu yenye mfanye omani no obi antwa we are private we hwan obi antwa bi enkatori de twa na fuel no na ya omomane ko for my ye de boy fuel consumption eja se opona otoka krebia na so enye bi edidi ba fuel no kosoro na haye ba tori de ba ebebo oman no amesika sam no akosoro enu ama no so no mudija o so ebebo agedifo na ma ya draw for so boy bro mu ba kumase na beto ne ma ne ko sa to na sam na waka
yes so the baba na obetumi scan on betumi ahwa so e dey ya de power man mu dia akenye if you say we see aye kwan free akoba bia dwaboso from Kumasi to Dwaboso 5 hours journey na ka say you try na be 3 hours o just say but see afa adentia amna da kwan mu anu anko me say nyame kwa me type akọ pipe pra na jo hwe ya gigire the police dey be ka say careless driver but amna nti the man accident ni ba nti say so aba na so obaji to ni dia o hwe say yesu kwan no so enam no onye na sede no maye ne nsu ntia to no say utumi so mo sit down heavy but ni na man for no corporate wo ani a woti ye aya Ghana shankafo yon wa sentiment enum ana hu chem se to ni de empanifo age ye efize ye ntumi ntena ha mabo kina fa so fo man nam Ghana ha no ntua hwe nanso ye kwa no moje ye de enye entimo nyam fanse sia kwa na panifo se sabe sankofa ye ntinti ye nkoho nyenko ti ade hye ne so mdo tu dwa ekirem so munsuo ni nyina da aho kira ba pa no poto yo mankasa eye ye ni aye nuanom ewefo kasem da etinyala ede na funam alegbegbe echomo hunanani kashaga tarumenye nyaga tofu dovia ga hamelio taro ko tune fide tamate ito han sai mama ba ku pencha ko ba chi volo mata maga kiu mama ku kule na ka ma ku ga gbavo ye gboku mo bana enyi mo kworo gboku kanima imanyala kama o Lumba menye kakenke keve ore ami ba kpobe etinyale fudele hu amoba le chichi no waza ako idome alechi adanu tinono mela mo si otala ena me mi ba ko tank de buame college kuna mo le supply na mo tami kuchi ala fia 20 series la mi abajira na mo 80 series la la wo tuchita o ba pleasure viareva awuba afia ba fia amoba gbosum ta ne business ma because I'm going to pure water way, but with this I can use it for pure water. So normally I am not be Agyei ma koko ina. But water was $100. Me kula kona me go to the meter kona pure water. Eti kwenya atibe adef na mi la be mi akwedo keke wa mi lera. Mi zana chipa. Eni a woti ye Ghana de hia won mo fra ma tanim ho na mu kirem sei. Enso akwa atwe panti wa kasa na wan tia se ne mi kirem de akyerew. Omo kyerew sei enso no ehun akwa twinti omo bre kwatenten pa omo betwa pansa omo atumi enya nsuo pa anom no emu oden panti mpirifo moden na omo betumi mesese omo pipelines ni nyina ma na nsuo no entumi fro kama emu nkiremu ene yede asumwe yenko kasebo no yento ade aka no so yeto akasebo ne so wa anigedie ma na eye Ghana nsam troni nana ba na moa ede nsam etudwa wa ya abra one nana Romeo eye interview wa Accra FM ana ochemu se so no do hu samanfo abambonte eka ne ho asem a ya na ye ne sire sansa no do mfa nkwa adwudwum kra ye no hu se ebia nipa no ni dwumadi ni buafu anampo se ohu de onfa na bra bonye ewo wiase mu ana ba betena monten so aka ne ho asem ono na nya de ode bogampo eye swan na ya ne nawofo ni bitimi ba ebeka che ne se etina na ba wate se nipa asumesi se waye se ya na no aka che mu se munjai kra na de omoka ne de me na na ba na mo ade emfa me ho kra ye we no de nsam eto monten so e de ato ne supporters anim se enya ade a wasoma obi a se onkoko ntokwa emfema no nti so obi ba monten na oka ne ho asem a mo obi a man ni business enya wa asem nti hwem na di wujuma na emom nsoma obi a se onkoko ntokwa emfa ema no. How do you deal with rumors? Oh, I ignore. I do not have time for them. I am too busy, focused. I don't have rumors. Rumors are started by people who are bored, angry in life, people who have absolutely nothing to do, and so they have cultivated the habit of fabricating stories. I do not make an effort to respond to any rumor, but most importantly, I do not hear these rumors. You know, I don't hear these rumors for very good reasons, because the people around me know very well that I do not give a toss. I do not care. So nobody around me will come and say, hey, Nanaba, yes, say. No one around me does that. Not my family, not my friends, not my circle, no one. Just say, the only time I will hear that there is something like this happening, say, almost say, then that's the first time I'm hearing it. You know, then I just tell them that, sister or brother, I don't care. You know, so don't care as well. And ya wuti ye nana ba na mo na ochemu se mo bia enkoko ntokwa ma no ono akasa mu kransam no te enya de a ode kwa adwendwi mu ya da ya ho aba ya ba akasebo no ya de aka no ya beto aso. You see a moment
Makwantu ohunsam eye medadwen nanso meyansam tronenti menya daje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya brani adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie ma meni ntrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount. Say we call United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit ethetri. Ma mentre wo mo etri kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono Phone number 0244 291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yamama Kwaba, afeyenko Facebook sana adwenkyira Ghana for the abano. Yenkan biwei efri wafake. Odifri eye Neoplan Station circle no chire mse kase bono. Edemu pa ne mu da pa sese bia no manam ne senti. Yenko so emu adwumaden ye da se pa na kase bono. Yebunu kom se pon na se ba so no wei. Happy birthday enko enfama on. Madam Abra Osei Asare, member of Parliament. At the Madisha Mo Aye Etiwa East, Aye constituency or Aye Eastern region. Where everyone kasa, wadan for pa, continue, Kofi Abo Aye DLFM, your correspondent, Ewo Aye Eastern region. Edo Chems and Ewa Wodanti, Tridam Poyanko Poyamame, Oma Osono Kesia pa, Nawono Akana, now we Aye Minister of State in charge of finance at the Finance Ministry. Waba Jumadinye Asoma for some panty, and Ewa would Yamame. Eye abena osaya sare ye bo abaso se adwuma pa wa ye no yakopom wa woda no enya kese na umfira dumu entimi enkwa dumu pa we so every ene yankasa ya dan for baako pe ene adwuma eni DJ Afiba o kirem se we dey happy birthday enko enfama on Honorable Edmond bedi akon a wo no wo ye assembly member e wada akwa o kirem se ene wa woda ntiyankopon won pagyaw onya wo kese na ma wo sumfira dumu nkwa dumu ye pa na oma de pabia wasase we so no ebi entimi emma wakachi nti we happy birthday enko enfama on eye Honorable Edmond bedi akwa wo ye assembly member e wo ye adakwa eno wo epie matemu we every wankasa wadanfo eye rini asale nchen ena otemma ene awiese yankopon won pagyaw na onya wo kese pa na onya wo kese ma wonfira dumu entimi enkwa dumu na Kofi Buamie na yemfa gamalede nso na de mensam na dosun ye pa na Adwoa silky onvancha me pa na odi macha be pa me sumu fie ha we every eye DJ Gamali oye DJ ewo Kingdom 107.7 FM o tsemso no kata twotwomutwo ne ho kafo pa ne twotwomutwo ne to messages eye Maslin ayele Gamali o tsemso ne wa wodanti au obaso na yakopon ompagyaw na onyo kesere ma wa woda no enye soronko pamfa ma se de odo wo no yakopon kwaso ompagyaw ama adom to we happy birthday enko enfama Dickness eye messages Maslin ayele Gamali everyone kasa ho kafo wukunu DJ Gamali nchen ono eye DJ wa Kingdom FM 107.7 FM ye na Ghana de ye gina we so na kasebela gu ye bunukom se pain kasebom semfo eye maze mebel entry na semum ede ema ekofita de ekopia on Facebook na de anim yeni so ya dig eye pateprem ebe kenka kasebodi ma wie no edi ameje so eye takrade Kwadwo krom tobe we de se konkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adwoa Agyei Sikapa yare sarsuma na Adwoa Sikapa tenase wona mpamfo diela wa no ebe to send makasa fidie no Enquires da DLFM 106.9 Give us P capsules. Give it to me, baby.